Menteri Rangba Du Kari Narendra Modi henne kasngi ula ong ba kalong kapor kababyang na kabenta ka India bat ki samla ki dayban pendan kam ya kani ka Amrit Kal na kabenta ka Viksit Bharat. Haba pelait ya ka Viksit Bharat 2029 Voice of Youth lengba ka video conference Modi ula penpau ba kani kalong kapor kababyang hapo kari India ha kaba karihi barok kaway kanshim ya kani ka sinjam ti kumta ula kentu ya ki samla bakin long ki batre shitam ban kintiyo ya kari bat bandan ya kathong hagi jing mut jing perkhat chungki जिसमें वर्णन हो कि मैं स्वयं भी क्या कर सकता हूं और आइडिया में जैसे आई सबसे पहले है इंडिया में भी आई सबसे पहले है यानी अगर हमें सफलता पानी है लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है उचित परिणाम लाना है तो स्वयं के आय से ही शुरू होता है